on air. Voice of Africa. Amakuru ya hanze reka tuyahere mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Tanzania. U Rwanda na Tanzania bigiye kuganira ku bibazo bikigaragazwa n'abatwara amakamyo. Minisitiri ushinzwe ubwikorezi n'itumanaho muri Tanzania Isaac Kamwele yatangaje ko iki gihugu kigiye kugirana ibiganiro n'u Rwanda bigamije kurangiza ibibazo by'abatwara amakamyo y'imizigo byatewe n'icyorezo cya coronavirus. Minisitiri Kamwele yabwiye The Citizen ko bazagirana inama bakaganira ku nzitizi zose abashoferi b'amakamyo bafite. Ntigeze avuga igihe inama izabera, ariko yakomeje gushimangira ko izaba vuba. Igisubizo cye cyaje nyuma y'ibyagaragajwe n'ishyirahamwe rya ba nyiri makamyo hano muri Tanzania ryatangaje ko ingamba zashyizweho hagati y'ibihugu byombi zo kurwanya coronavirus mu bashoferi batwara amakamyo ari mbi ku bukungu. Umuyobozi wa Teto Angelina Ngalula kuwa mbere yavuze ko Tanzania igomba gusubira mu biganiro n'u Rwanda kugira ngo imikorere irusheho kuba myiza. Mu kwezi gushize ibiganiro hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'iya Tanzania byavanye igurana ry'abashoferi b'amakamyo byari byashyize ku mupaka wa Rusumo mu gukemura ibibazo byagiye biba ku bashoferi batwara imizigo bikadindiza ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda ndetse na Tanzania. Mu bindi nama yemeje harimo ko mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus gupima abatwara amakamyo ni itegeko, kandi guverinoma ya Tanzania izajya ibikora guhera aho batangira urugendo bitewe kandi n'uburebure bw'umuhanda Rusumo Dar es Salaam. Gupima bizajya bikorerwa buri hantu hateganyijwe muri urwo rugendo. Abanyatanzania kandi ntibishimiye kuba ibicuruzwa byinjira mu Rwanda bipakurirwa ku mupaka keretse amakamyo atwaye ibicuruzwa byangirika n'ayatwaye ibikomoka kuri peteroli, mu gihe ibivuye mu Rwanda bitwarwa bikagera aho bigiye i Dar es Salaam ntawe ubihagaritse. Bavuga kandi ko amakamyo yo muri Tanzania atinda mu Rwanda bigatuma hishyuzwa ikiguzi cy'inyongera kuri kontineri gishobora kugera ku bihumbi 120 by'amashiringi ku munsi. Hii ni Voice of Africa. Tukiri muri Tanzania kandi katubabwire ko polisi yavumbuye hegitari 100 zihinzemo urumogi. Polisi ya Tanzania yatangaje ko kuri uyu wa kabiri yavumbuye hegitari zigera ku 100 zihinzemo urumogi mu mujyi wa Morogoro. Izo hegitari zavumbuwe mu bikorwa abapolisi barimo byo guhiga abahinga n'abakwirakwiza ibiyobyabwenge, hakaba hahise hafatwa abantu 12. Umuyobozi wa polisi ya Morogoro Wilbrod Mutafungwa yavuze ko iyo mirima y'urumogi yari mu midugudu 5 itandukanye muri ako gace. Yavuze ko urwo rumogi rwavumbuwe mu gace kadatuwe n'abaturage kuko abaturage batuye hafi yaho bari mu birometero 30. Hii ni Voice of Africa. Coronavirus kuwa 10 Kamena abasaga 120 banduye, abagera ku 500 barapfa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko kuri uyu wa kabiri abanduye coronavirus n'abapfa ku isi biyongereye, aho 122,732 banduye mu gihe abandi 4,900 bapfuye. OMS ivuga ko imibare igaragaza ko iki cyorezo kiyongereye ugereranyije no kuwa mbere, kuko abari banduye kuri uwo munsi bari 108, mu gihe abari bapfuye bari 2,560. Ibi byatumye maze kwandura ku isi bagera kuri miliyoni 7,323,868, mu gihe bamaze gupfa ku isi ari 413,723. Brazil ubu nicyo gihugu cyugarijwe cyane ku isi. Kuri uyu wa kabiri abanduye ni 31,197 n'abapfuye ni 1,185. Kuri uyu wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zapfushije abantu 1,093, mu gihe abanduye ari 19,056. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nizo zikomeje kuza imbere mu kugira umubare w'abanduye n'abamaze gupfa benshi. Brazil niza ku mwanya wa kabiri aho ifite abantu 742,084, naho abamaze gupfa ni 38,497. Uburusiya buza ku mwanya wa gatatu kuko bufite abanduye 485,253, hamaze gupfa 6,142. Ubwongereza handuye abantu 289,140, hamaze gupfa 40,883. Naho muri Espanye handuye abantu 289,146, hamaze gupfa 27,136. Ku mugabane wa Afrika hamaze kugaragara abantu 200,550 banduye coronavirus. Abamaze gupfa ni 5,568, naho abakize ni 92,914. Afrika y'Epfo iri imbere mu kugira abafite ubwandu benshi kuko ari 52,991. Abamaze gupfa ni 1,162. Ikurikirwa na Misiri ubifite abamaze gupfa benshi kuri uyu mugabane kuko bageze ku 1,306, n'abamaze kwandura ni 36,829. Muri Afrika y'Iburasirazuba Kenya nicyo gihugu cyugarijwe cyane kuko hamaze kwandura abantu 2,989, hapfuye abantu 88. U Rwanda rufite abanduye 463, hamaze gupfa abantu 2, ariko hamaze gukira abandi 300. Muri Uganda hari abanduye 657, Tanzania ifite abanduye 509,
hamaze gupfa 21. Mu Burundi handuye abantu 83 hapfa umwe, naho muri Sudani y'Epfo hamaze kwandura abantu 1604 amaze gupfa 19. Mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yibasiwe cyane kuko bifite abanduye 4259 barimo 90 bamaze kubura ubuzima. Hii ni Voice of Africa. Umwe mu barwanyi bari bakomeye mu ntambara ya Darfur yishyikirije ICC. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwatangaje ko umwe mu barwanyi ba Janjaweed barwanye mu ntambara ya Darfur mu myaka ya 2003 na 2004, Al-Kushaib, yageze muri kasho zarwo nyuma yo kumanika amaboko. Intambara yo muri Darfur yatangiye muri Gashyantare 2003 ubwo imitwe yitwaje intwaro ya Sudan Liberation Movement na Justice and Equality Movement yagabaga ibitero ku ngabo za guverinoma ishinja ubutegetsi guterana no gufata naba abatuye ako gace bo batari abarabu nk'abo mu majyaruguru ya Sudani. Guverinoma yaje kugaragaza intege nke itangira kurwana iciye mu mitwe irimo Janjaweed, ari naho hakomotse ibyaha uwo mutwe uregwa kimwe n'ubutegetsi bwarubwa Omar Bashir uheruka guhirikwa ku butegetsi. ICC kuri uyu wa kabiri yatangaje ko Al-Kushaib ari muri kasho ya ICC nyuma yo kwishyikiriza ubuyobozi ku bushake muri Repubulika ya Centrafrique kubera impapuro yashyiriweho zisaba ko atabwa muri yombi kwa 27 Mata 2007. Ntago ariko rwatangaje aho afungiwe. Aregwa ibyaha 50 birimo ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu, ubwicanyi, gufata ku ngufu n'iyicarubozo. Uyu yishyikirije urukiko mu gihe rukomeje gusaba ko Omar al-Bashir wayoboraga icyo gihugu nawe agezwe imbere y'urukiko kubera ibyaha byabereye mu ntara ya Darfur birimo ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byakozwe n'imitwe yarwanaga ku ruhande rwa guverinoma. Abashinjacyaha bavuga ko Kushaib yari umuyobozi w'umutwe warwanaga ku ruhande rwa guverinoma wagabye ibitero ku mijyi n'ibyaro byo mu gihe cy'amakimbirane yabaye mu ntara ya Darfur. Yarangiye abaturage 300,000 bishwe naho abagera kuri 2,500,000 bavanwa mu byabo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu birimo gutanga umusanzu mu kugarura amahoro muri Darfur, aho rufite abasirikare n'abapolisi. On air. Voice of Africa.